Lah kagak tahu. Coba teman-teman pencet. Bye-bye meleduk. Assalamualaikum, halo teman-teman. Ketemu lagi sama Aye Baron si ondel-ondel. Teman-teman, di video kali ini ada ondel-ondel diuber-uber sama anak-anak bocil. Nah lo, kenapa itu ya teman-teman? Bikin masalah apaan nih ondel-ondel nih teman-teman? Aduh, adik-adik aja. Tuh dia tuh, penasaran pan? Yuk kita lihat aja yuk videonya nih. Tolongin Bang Baron, tolongin, aduh ini udah bocil-bocil ini. Loh emang kenapa po? Aduh Bang, ini bocil-bocil pada ngudak aja ngapa tau? Ada yang teriak minta THR, ada yang teriak minta traktir, ada yang teriak teriak puyeng dia. Loh emang ngapain sih po? Tahu minta THR, lebaran kayak udah lewat ini. Ya ampun, ayo masih diudak aja minta ditraktir. Emang sultan apa? Ada bagaimana sih bocil-bocil kagak ngerti apa? Aja lagi bokeh ini. Ampun dah. Terus gimana nih Bang Baron? Kudu gimana ini? Aduh, puyeng banget dah. Orang kesini niatan pengen cari Po Jamile, malah diudak-udak. Daripada puyeng-puyeng po, mending joget aja tuh sama bocil-bocil. No, kayaknya dia pengen joget no po. Iya ya, pengen joget. Ya udah tong, bentaran. Sini nih, stylein musik dulu. Ayo mulai. Ayo, nah ya kayak begini. Ayo, nah begitu. Kagak usah minta THR ya. Aduh, ayo kagak punya duit. Kagak usah minta traktir. Mendingan joget bareng sama Aye ya. Aduh. Bocil. Kagak ngerti ya. Yaudah, yuk joget lagi. Yang benar jogetnya, jangan pada ngerebung begini. Ntar kedepak sama Aye ini. Ya ampun. Ayo joget yang benar, yuk. Syukur-syukur nih sawer aja mah. Cil bocil. Gimana sih? Nah gitu dong po, kagak usah puyeng-puyeng, joget aja. Iya Bang, lagian deh tadi ngudak. Kalau pengen nanya mah pengen joget mah ya tinggal ngomong baik. Ini mah kagak ngomong kagak apa. Ngomongnya pengen minta THR. Aduh, pusing aja. Yaudah, ayo Bang joget bareng sama Aye. Oh kagak apa, mendingan Ayo videoin aja ya buat masukin ke YouTube nih. Iya bener tuh Bang, cakep dah, masukin di YouTube biar orang-orang pada ngeliat dah. Nih ondel-ondel joget. Iya po, maksudnya mah begitu. Ya udah jogetnya yang mantep ya po ya. Nah ini dia teman-teman, akhirnya si ondel-ondel yang diudak sama bocil-bocil kagak jadi dimintain THR. Ondel-ondel lagi bokeh. Nah akhirnya dia joget dah tuh teman-teman. Yuk kita tontonin aja teman-teman.